Empungeza hayo kushabuka ha mukorogo kujaguza ekiro cy'abantu abino oburema ha mibiri yabo omuri Kyegegwa. Ebintasya ko kurora ngo tutwina mirumu kandi sente zegiye kuriya bakasara kurya mutwaro 10 basteka aha mutwaro 10 nabakimiterera abazaire bayitu tugonza abana bayitu tubahe kwetagisa tubatwale ha isomero sobole kubasagika tubahe buri karungi kubona. Empungezi n'oburema nizigera nazo zikizireyo kubonabona ngo ahubwo kuba umutwaro gumwe n'enkumisha tezuru kuhebwa empungi buri kwezi kugura ebyokurya ninje munonga kandi babasobsora nga barafiti okusoyeba nako korobo abakuba okusimi wingi nuhuro muntu bamwita ibara tariri ekizibe kitwine cyane cyane n'ekizibu cyesente batuhera umutwaro gumwe n'enkumisha tutine ekizibu tugashi. Lilian Kembabazi kurwo mu kitongore cya Humanity and Inclusion ekiro kureberera empungezi n'oburema mu kampu ya Chaka nagira ngo ebico 15 harigana by'abantu munsi yona bino burema ha mibiri yabo koko burema umwete buri kurebwa to ino burema ndabashimye kuba nabishicirwaho konka mirunde mingi kugira ngo embere yibo kuba barumu nebaretera obutabasa kwebasa kwese aho ibintu ebyo noshanga batahwerwa kubishwa nkabashaho nitwicereza on prevention so muntu kari kuhendeka yafuna butandu ninga yafuna oburwiro buri kubasa kumuretera oburema itwe nkabashaho tubantu muhabura kufuna obujanjabi kwenda ngo oburwiro butakamuretera oburema. Omuganda makuru mukuru wabeja bino oburema hitendekero rya Bishop Stewart University aho muri Mbara Betcho Muhendo nagira ngo nk'abantu abari kutura n'oburema ha mibiri yabo embera tebanguhire. Kandi ikindi bayambe na school loan schemes so jamba it's very accessible. Wiro winji tweshanga abana binji ninga abantu binja bino burema mbere yabo bagezaho kweshereka mwe nitwerizo baga Bishop Stewart University twayigita ahaciro cyensi yona okujaguza ekiro cy'abarema eshonge nkuru no kurebeka ngo iraka y'umuntu ari kutura no burema ha mubiri byahurura omugyecho of course kugira ngo yo institution ari mu ishomero yo kushomeramo no shanga ngo bine oburemeze kwika omulecture muzaiba kushomera. Margaret Kavwizoro mukuru w'abarema habwambare mpango kandi wabari omugenyi mukuru yashaba bejaba okwekunda hamwe no kweyicerezamu yendi mubeni maparisi yende bini mwaba okuto bemu mwaba tinuma manje ninesigamu kumutabuga emume mwakumenya tariyo sebo tariyo bosabana kuno burema barimu abakwekina ninga binji baruzingire self confidence bariyo binji and the message she can give now motivating them bije okujaguza ekiro twabakwemerera ha mutoguru kugira ngo bwebembeze hamwe no kuhindura emitekatekere nico kishumuruzo cyo kukura kwabona aha bwa TV West ndi era akiza na Philip Murangira.